koji ima 90 godina, koji je najveći srpski intelektualac. Neko koji ali on neće sad hoće se pojavi. Ne može da ovdje nema ja. dobro, ne mora. Ma, što ne znam politička ličnost. Imaš 3 kruga, 3 prstena. Evo Nataša Kovačević, baš smo on i ja pričali kako Natašu Kovačević trebamo da... I rešili smo ono za...